Kalimpong Yelaka jong ke Bosco Inter-School State Basketball Championship arajar arpuar kelayai mentang sa Sngi kabalay bat ya kani kajing Yelaka la pelong bat pinya da ke St. Anthony's High Secondary School haringkat kajing trailang bat ke Meghalaya Basketball Association. Hakani Kalimpong Yelaka mentang ke Sngi la Yelaka hadu arputli kin hon Yelaka hak spotli kajing khun bat la pya ya kani kajing khun hak artli kimadan Yelaka kibadan hapo jong ke school kata ke ground 1 bat ke ground 2. Ha kajing Yelaka ke Baningkong jong ke under 16 girls kapain mount kalapelim no ya ke Divine Savior da life nyola ar. Ha ke jingel ya ka ba ar jong ke under 16 boys ka St. Anthony's kalapelim no ya ke H. Elias dan Ripu ar la arpsau. Ha ke jingel ya ka balai jong ke under 16 boys ka St. Edmunds kalapelim no ya ke Perlidiu da life way la kendai. Ha ke jingel ya ka basau jong ke under 16 boys ka Divine Savior kalapelim no ya ke Square Heart da sapulai la nyo. Ha ke jingil ya ka pasan jong ke under 19 girls ke St. Mary's kalapelim no ya ke Khubor Memorial da khat kendai la khat sau. Ha ke jingil ya ka ba Henryu jong ke under 19 boys ke H. Elias kalapelim no ya ke St. Francis da Arpsan la khapram. Ha ke jingil ya ka ba Henryu jong ke under 19 girls ka Sacred Heart kalapelim no ya ke Divine Savior da khat sau la khat laim. Ha ke jingil ya ka ba pra jong ke under 19 boys ke All Saint kalapelim no ya ke BK Bujuria da San Sau la Sampuim. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.